Hello friends, Noble Voice ta dombu taram na okjari. Aina ngasi important tips mari khak mayam gi mafam da thamjagani. Maduna nokoi mobile gi addiction dagi kanma ngamgani. Topoto madu gi mangda nangi mit pang badar kar oigani. Haibade ena nokoi da thamjagadoriba tips sing asi are mada makhitanaba. Survey amadagi phanglakpa result ki matungina kana gumna yu thaklaga gari thoroklaba magi mangda thengdriba pot khudingda magi response anthalli. Aduga khwaidagi laibak thiri bofamdi kana gumna yu thaklaga gari thorokpa kanda mangda thengriba pot singi maigi de response anthan badagi hena kana gumna gari thoringeda mobile use tobana mangda liba pot sing da response anthan baheli. Haibadi concentration bu anthan bagi damakta mobile sina nangi punsi bu manghan ba yugi na sadagi suhanta banatti. Masina maram oiraga malemda nongmagi numitta masing leitana road accident thokali. Yabi thawai kaya khanghodna are mada mangli. Karing manangna karimata mathau tadana mobile da touch tawrabadi khanglo nang se magi minai oiragumani. America da survey ma chathaki bari jal matung inna mafam duda chawrakna 50% mobile users sing smartphone natana hingmangamdi. Ngasi gi malemda yu thakpana maram oiraga amang ba kaya thokali ba sidagi mathau tabadagi hena smartphone ba use tawbana ayenna amang ba thokali. Ngasi gi nimitta malemda miyabegi population 800 crores tagi suheli masigi manungda 350 crores miyai singi makutta smartphone paikri. Survey amana di asumna hairi malemda mi singi nakta lairiba toilet singi masing dagi suhena mi singi kutta smartphone lainari. Aduga khwaidagi hena nungaitaba wafamdi 350 crores miyar singi wafamda lairiba smartphone singi manungda 331 crores haibadi 66% mobile users singda smartphone addict oibagi symptom phangnakrabani. Haibadi video sibi yangbiriba miyoi ahumgi manungda miyoi anidi mobile gi minai oirabani. Smartphone user tarada tarietna smartphone ga loinena tumi mobile nak laitrapati tumu yati. Comfort feel oide supnagi aina America gi matangda panno taragadi America gi mobile user Nepal da humna toilet ta fresh tawringeda mobile use tawi. Miyoi kharadi smartphone da duki matik addict oikhre karigumda khanguduna phone ring toroklaba natraga pocket ta vibrate toroklaba aduga pocket ta khut namlaga kanagumba ki koldi lakte dana haibasi yangning bagi tendency oiduna ta lairi. Madugi manungda miyoi Nepal da mangana asumna hairi madudi chayol ama chupna visual yaudana laibadi ngamgani adubu mobile yaudana ti laiba ngamloi. Miyoi amana nongmada average ta 15 times nokpa yai aduga average ta 150 times mobile unlock tawi haibadi nokpadagi mobile unlock tawbana 10 times heli. America da mobile user mangada ahumdi arikpada in every hour mobile touch tawhudaba ngamdi. Smartphone user singi khaibok amadi haibadi 50% tumba kanda mobile switch off tawde supnagi battery low eduna off oijakiba natana. Aduga mobile user mangada anidi tummingai kanda khangudana makeup thoklakpada mobile da kari kari thiduna leirambasu yauri. Survey amada mobile user marida ahumnadi asumna yari madudi karigumada gari thauringeda atoppa kanagumada message type tawduna thaba kayasu yawi haibasini. Parents sing angang sing da chaingang kanda makhoi gi chaingang khudingi ahum supadi makhoi gi mobile pa use tobagi maramda oi. Angang oiriba smartphone users singi 90% parents singna angang gi smartphone gi addict oibagi maramda angang gi caretaker singi maramdani haina blame tobiri. Aduga survey amada teenage smartphone users singi 60% na wafamsi yari madudi karigumba mobile da notification laklabadi madu khutakta yengadabani haibadi magi nungdagi adugumba khonjel laktuna lai maduna magi mind bu attraction tawduna lai. Aduga mobile user angang singi chawrakna 50% na tumbadagi hogatpa kanda chawrakna minute mangadagi suhenna mobile otlaga laiba yawi. Aduga amuksu chawrakna 50% smartphone user sing friends singa natraga atoppaga phaminaba kanda karimata maram laitabada mobile otlaga laiba haibasi yari. Smartphone user singi 85% na kanagumbaga wari saringe kanda mobile da kari lakliba thiduna laiba haibasi yari. Wah use tawbada time su use tawriba masi extraordinary ki oiba use matawni. Multitasking and multi-talented adubu nattaba lambi da sijanariba. Masigi maungda average miyai amana social media da use tawriba matam magi punsigi chawrakna chai mangadagi taruk phawba oi. Real life karam tawi haibasi ayamba smartphone user singna kothokre. Ayamba mi singna khannarakli karigumba chathokpa kanda kauthokduna mobile puhaudrabadi madu yamna mathau taba thabak ama nanthokibagum khanari. Miyai kharadi
नुमिदांग तुम्ब कांदा मतम येंगनबगी दमक मोबाइल यूज तवी अदुगा तुम्बदगी हौगतनबा अलार्म हन्न हन्न खिंगलबसु तुम्बबु कहंदना लेथोगी मोबाइल की 5 to 6 inch स्क्रीन की मतुंगदा मियोय अमा सोशल मीडिया दा पुंसी की अपुनबा चही मंगा तगी तरुक फावबा मंगलबदी आइना मसी खंगबा ngamde मदुदी मालेम से कदोमदा चलिबगे हाइबसी सर्वे अमना असुमना हाइरी मियोय खरदी फुट मरी नत्रगा मंगा तगी हेना मोबाइल दगी थापना लेबा ngamde अदुगा खरनदी असुमना यारी मदुदी मोबाइल का अदुकी मते क्लोज ओइबना मागी पुंसी की रिलेशनशिप नत्रगा जॉब चटखिबा कया याउरी मसी पुनमक्सिगी डेटा आइना इंटरनेट तगी कलेक्ट तौजबनी खजिक हेनबा तापदी याउगनी अदुबु अचुमबबुदी लाली हाइबसिंग amjade फोन एडिक्शन की मिंगदा मालेमदा ट्रीटमेंट चथबा हौखरे असिगुम मोंगे लेना पानबा हौखरे खंगदे मखोइना मसाबु मोबाइल की मिनाई ओइरे हाइबसी अदुना अइंगोंददी असुमना खल्ली सिचुएशन सी असुम ओइदुना लेरबा चटनदुना लेरबा दुओइरदी लाकलिबा नमितसिंगदा स्मार्टफोन यूज तौबबु कंट्रोल तौबगीदमक तोंगानबा रेगुलेटरी कया फ्रेम तौरकपा याना लेरे हाइबदी सिगरेट की पैकेट मैखु थकपना हकचांग सोखल्ली दैट इज स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ हाइना इबगुम नंगी स्मार्टफोन की बैक पैनल दसु स्मार्टफोन इज इंजुरियस टू मेंटल पीस हाइना इरकपा याना लेरे नहाक नसाना हायु आइना मसी हाइरिबा नत्ते हाइबदी नंग स्मार्टफोन करिगिदमक लेरिबनो करी थबकी लेरिबनो अैंगोंदा सुप्तंगी सिंपल रिप्लाई अमखक पामजै ngasi nangi khutta smartphone leitaba taragadi nangi bedroom gi light off tawraba tungda karamba pot nangi tumbabu thugaiba ngamgani karamba pot nangi study time da ayat papigani laikai gi angang sing laktuna disturb tawribra mamangai dadi angang sing study tawba kanda parents singi meeting ayamana cheksilli haibadi angangi study properly tawribra haibana chingba laikai gi mamanaba khudingi khutta mobile leire मखोइना हाई स्टडी द कंसंट्रेशन तौब ngamdre मरमदी मोबाइल द अयामा मतमदा अमा नत्रे अमा नोटिफिकेशन लाक्तुना तलई अचौ अचौबा मार्केटिंग कंपनी सिंगी ओइना स्मार्टफोन अदुकी मतिक मथौ ताबा खुलाई अमा ओइरे यामना चाव टूल अमा ओइरे बिजनेस पु ग्रो तखनबदा अचौबा थोदांग पुरी अदु मसिगी ओइरिबा प्रॉब्लम दी कनागुना मसिगी कानाबबु मसक खंगद्रबदी महाक मांगबगी लांगदा थुजरबनी मांगबगी परेंगदा लेपलबनी मरमदी मागी नोंग की पुंसी स्मार्टफोन की नोटिफिकेशन द मांगली अयामबना मथौ तादना मोबाइल सुम ओटलगा लेरिबा करिगुम नंगोंदा स्मार्टफोन यूज तौबगी मरमदा इकाइबा खजिक फावरबदी इसानी इसाबु हाइगनी स्मार्टफोन यूज तौबबु करमना मैनेज तौगनी इसागी पुंसीबु करमना चुमथोकनी मसिगी मतंग द इंपोर्टेंट टिप्स मरिकक थमजरी अहानबा टिप्स युमगी अपांबा का अमबु स्मार्टफोन फ्री जोन सेमु युमगी मिसिंगना वारी साना कांदा कनागी सुखुत्ता मोबाइल याउरोइदबा हाइबदी नंगी बेडरूम द ओइरे लौरसी मदुदा स्मार्टफोन अमा फावबा लेरोइदबा अरिकपदा असिगुंबा का अमा सोइदना लेबा दरकार ओइगनी अनिसुबा टिप्स असिगुंबा मफम अमा फिक्स तोबियु मोबाइल यूज तौदबा कांदा थमनबा अखोइदी स्टडी तौबा कांदा टेबल द चाबा कांदा नाकता एनी टाइम मोबाइल नाकता नतना लेबा ngamde इसागी युमदा का अमा असुमना थम्बियु मदुदा मोबाइल यूज तौरबा तुंगदा थमगदबा आई मतम खुदिंगदा चाटिंगी मायोक्ता लेजै चाटिंग असिगुंबा पोषक अमनी मसिना टीनेजर सिंग बोदु की मतिक मंगले करिगुंबा वांगांग नबगी दरकार ओइरबदी आइडियल कॉल तोबिरगा ngang नबियु कॉल तौरगा मिनिट खाइबोक्ता ngang नगदबा वादु चाटिंग दा मिनिट 10 दगी सुहेना मंगले अहुम सुब टिप्स नंगी मोबाइल दा लाकपा नोटिफिकेशन पुमनमकपो डिसेबल तोबियु करिगुंबा एप्स पु यूज तौबा दरकार ओइरबदी मदुबु ओपन तौरगा यूज तौबियु नंगना डिसाइड तौबियु मदुबु करम्बा मतमदा यूज तौगनी हाइबदु इसाना इसाबु अदुक्की मतिक लेखा तान बिगनु मदुदी नोटिफिकेशन गी तुंगिन मोबाइल यूज तौबिगनु नोटिफिकेशन कनानो नंगबु यूज तौहनगदबा नंगना नंग ओइरकांदा मरी सुब टिप्स अरोइबु ओइना अखोइन इंटरनेट ब्राउज तौबदा मतम लेखना यूज तौई अदुग एप्स सिंगबु यूज तौबदा मतम यामना यूज तौई अदु ओइरबदी पुमनमक्तगी हेना मथौ ताबा एप्स अदुबु मोबाइल दा थंबियु अदुगा तोपसिंगदो अनइंस्टॉल तोथोकपियु बस मसिगी थबक मरिसि तौरबदी नंग सोइदना मोबाइल की एडिक्शन दगी मपान लांथोरप ngamgani अरोइबदा पंजनिंगी इसागे फत्तबा हैबिट सिंगबु अफबा हैबिट सिंगना रिप्लेस तोबियु पुंसी मथंतना अहोंगबु पुरकनी इसाना इसाबु चेक्सिल्लो मांगदा चखटलो
मोबाइल की मिनाई ओइबिगनु निंग तमना हिंगबियु पंजख्रिबो वाफमसिंग असिना मयांगि मफमदा कानबा ओइगनी हाइबा आशा थमजरगा ngasi gi wainade matang se da loisinjare mathangi video da amuk hunasi matam du fautang ngaibiyu